nó đi con thoát là đi con tí ê đi con phải xây này đi con cái chết rồi gì đâu mày thằng gì ok có đi cho nó lên lá này chỗ mày nó lên lá này chỗ mày nó ok cha mày nó cho nó đi câu cái đấy mẹ rồi chứ mà đi câu cái đấy mà nó ok đi câu đấy đi về rồi thằng cái gì mà nên gì bạn bỏ này bên nào yêu lại ai nên gì bạn belum vậy cho nó ta chết béo béo đi anh làm siêu cho nó mà ta chết béo béo đi cho nó lên trên này hay là ô cho nó là cái cho nó chả đấy mà chia cho nó khu bên này mà anh nên gì bạn rồi nhỉ ai đi con ma cái tí này đó cho nó ha giờ muốn mà là he bây giờ lấy tôi chọn này con kia là tôi để con chọn này con kia để quay chọn là cho bảo he mà nó náo lâu đi ô nó náo lấy tay nó ngắt gì đấy ô mua đâu ai nó đã rất pin nào mà lúc mà hành bảo vệ béo là gì gọi là chết toa bí mà cho bí ha heo ye ô tao nói lợi này thay vì vậy để có toa bí rồi mình phải luôn khăn này rồi cho nó lên cái chai mà cha này đâu đi đâu bé là sai nữa đúng không? Tôi biết đi mà bỏ lông nó là cái này đã bị héo vậy cái ông này. Kéo thế mà cái này đi bao lại bê đều. Ô, tụi bỏ lông nó bay cái này à? Kéo tí là gì? Kéo thế mà cái. Cho nó xóa mà bia bê. Bê rồi. Dạ biết cho nó mà sắp bánh ra rồi, quay biết rồi vậy. Lô ai bỏ lông này còn chưa ô lười hết nó còn nhá nếu anh đi con đấy thì còn đi rồi này đây là nói chung là để anh đi con được con này từng ngày mua được con này hết thì coi ô ai tròn luôn này đó vì đó mẹ nó thằng cái làm một là nó cho đâu cái gì là cái ông đi còn còn vô luôn này đi phải không ba đợt gì à nó mới lấy về để chấp nhận chứ đá gì à cái nó mà vui vậy là cái mà đâu blues xa này đi
ဒီမှာပြေးလို့တော့မလွတ်တော့ โอ้ကောင်3ယောက်ကွာအင်ဂျလာဘယ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမပူဘူးပြောင်းဆိုသေးသွားတယ်အိုး ဘောလို့ဒီမှာဟဲ့ โอ้ဒီကောင်သေးပြေးတာပဲမသေးဘူးအကောင်မသေးတာလို့ နောက်ကျွန်တော်နိုင်တယ်နောက်ကျွန်တော်နိုင်တယ်အဖတ်သေးတယ်အကောင်ထိုးကလေးပတ်စနေမွိုင်းโอ้ยငါလည်းကြီးကောင်းတယ်ဟာမွိုးတာမွိုးအကောင်ဆက်မွိုးလောကျွန်တော်တို့ဘင်းလောရတယ်ကြီးโอ้နာတော်ခုံးနေတယ်နော်အဲ့ဂျပူကမင်းအောင်လည်းလည်းစိတ်ဓာတ်မကောင်းဘူးတော်ပဲလည်းပတ်ခုံးအောင်ကျွန်တော်ကောင်းလေအင်ဂျလာအဲ့လိုကျွန်တော်ကရင်ကျွန်တော်နိုင်တာပေါ့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဟာဂျပူမလောနောက်မှကျွန်တော်ရှိတယ်တီအကလေးတီsorry နော်ကျွန်တော်ကောက်လိုက်ပြီနော်တော့ချိုးလို့ရပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ပြီလားမသိဘူးနော်ဒီကောင်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ခြံထဲခေါ်ပြီးပါပါရိုက်မှာကြောက်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ထွက်လာဒီကောင်တီတော့တီအေးဒီကောင်ပစိမ့်နဲ့ဒီကောင်တစ်ချက်ဆိုသေးတော့မယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်တိုင်ချရနော်ဒီကောင်ဘောလုံးနဲ့ကောင်မတီးကွာအိုးငါတကယ်ကြီးတအားမှုတော်တာပဲအိုးနောက်ဆုံးတော့နိုင်ခဲ့ပြီနော်